rozostupí. Tak jak som vám vravil, prvýkrát, keď ste ešte dneska na trať, rozostupí. Za zubom sa stočíte hore tu do tohto viazu, OK? Čisto pôjdeme len tento úsek. Ja pôjdem pre istotu sa dole a po takom. Určite je teplá tu v Tatrách, akože musí byť. Mjesto u budući što ćemo volati. Mislim na to da musi dati traktor. Normalnije skupi nešto. Pomali. Zablokujemo, poď doľava, zablokuj ho, keď si stredí. Tak, tak, ešte poď, tak. A zastav, to je ono. Výborne, Filip, super.